Indomie rebus. I feel like I'm at school again. Dinner is ready. Thank you. Thank you. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, malam ini saya dan adik saya Robert, halo. Halo. Dan adik saya Anna, hello. Kita mau dinner karena tiba-tiba lapar, guys. Jadi, dinner kita malam ini adalah salah satu dinner yang sangat spesial karena saya bawa dari Indonesia Indomie rebus. Yeay! Oke, tapi sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe. Nah, loncengnya juga ya. Yuk, let's go. Abula's adventure. Okay, so Robert and Dana, you need to sit first. Okay, dan kakaknya, karena aku kakaknya, masak ya. Okay, bon appetit, bon appetit. Thank you. Go eat. Go eat, right here. Okay, so this is gonna be your dinner, guys, okay? Indomie rebus. Say it. Indomie rebus. Woo, I feel like I'm at school Yay. again. Oke, yuk kita masak dulu. Nah, jadi kita di sini masak pakai tap water karena safe minum tap water. Cukup. Beratku all? Yes. Yes. Jadi mereka mau pakai telur juga. Oke, let's cook. Oke, sekarang tinggal airnya, tunggu rebus ya. Robert suka banget makan spicy, pedas. Robert ini 18 tahun, baru kemarin tanggal 13 Desember. Dan Robert, how old are you? 1,87. Jadi dia sekarang tingginya 187, udah jauh dari saya cuma 182. Dan dia lagi selesai high school tahun ini, hurra! Semoga dia bisa ujiannya sukses dan masuk kuliah yang bagus, oke? Oke. Dan ini ada Anuca Draguca, ada saya yang paling kecil. Ana lagi umur 12 tahun. Dia sangat pintar, dia hobinya suka painting, lukis-lukis, tulis juga, dia pintar nyanyi juga, dan luar biasa pintar sekolahnya juga. Jadi I'm so proud of her. Dan mereka lapar juga, jadi saya harus masak dulu. Kita ambil telurnya ya. Йогурт tudo. Ano to situ brego? Da. Jadi dan Ana, oh ya Ana nggak bisa makan pedas, jadi kita taruh cuma dikit aja. Bilang buat dia. Okay, so Robbie Ana goes first, da? It's a girl. Oke. Okay, video prima Ana, da? Oke. 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 Lagi mau masukin telurnya, sini dong liatin masaknya. Udah tahu ya caranya masak mie. Oke, jadi saya, oh iya tapi Mbak Tina Bule belum pernah masak mie dong. Tuh, saya udah masukin ini telurnya. Tananam. Dan, you wanna see how I make it? Hapus oula kolo, jadi cuma cemplung telurnya. Come here. Okay? După ce fierbe apa, punem tăiței. La airnya mendidih, kita masukin mie-nya. Și până atunci o să punem condimentele.
Dan sampai itu kita masukin bumbunya dulu. Oke, punem uleiul. Ya. Oh, amazing, yummy. It's in plastic. So Anna, you don't want spicy, da? Or a little bit? A little bit. A little bit? Yes. Serios? Îți spun puțin? Puțin, da? Jadi dia bilang mau coba dikit banget pedas, jadi saya mungkin masukin dikit aja, mungkin setengah. Dan karena airnya sudah mendidih, kita masukin minyak. Tananam. Udah mau jadi dah yang pertama. Yummy. Robert bilang udah harum itu bumbunya. Okay, now we wait for another 5 minutes and it's gonna be ready. Okay. Oke, jadi karena prosesnya kelamaan, kalau kita tunggu satu-satu, kasihan mereka udah lapar. Saya keluarin satu lagi panci, oke? Oke. Tananana. Yay! We're making meat. Okay, Anna, you wanna mix the noodles? You. See, Chef Anna. Just mixing the noodles. Yes. That's such a hard job for some people. Let me see, not yet. Okay. A bit more is gonna be ready. Să lipit ou. Nu e nimic, e bun. Mie îmi place foarte mult ouul ăsta. Aku cerita ke mereka karena mereka lihat kayak kok telurnya masukin sana, tapi enak banget. O să fie bun cu ou. Nu mă credeți? Da. Ok. I miss them so much. Oh, she's so sweet. That's why I have only one girl, little sister. Boys are like, yeah, me too. I'm the producer and this is the regisseur. That is directed by Dido. Dido is production director. Jadi karena saya lagi sibuk masak buat adik-adik saya, orang tua saya tuh lagi bikin tudor sibuk. E-ai făcut o mami scaunul frumos? Așa. Hai, ușor. Ini juga Haide, hai să căutăm aici. aduk telurnya. Enak sekali, harum. Okay. Okay. Dinner is ready. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay, how do you think is the smell? Harumnya bagaimana ya? It smells good. Smells good? Robbie, what do you think? Good. Good? Fine? Ah, Yes. Botoshel, what do you think about the smell? He claims so, I think the smell is good. Harumnya kayaknya enak karena kucingnya datang. Anna, try first. Up to you, both of you in the same time, it's Okay. fine too, but it's very hot, ya? Panas sekali. Hai, lasă. Gimana cara makan Indomie professional? Like a professional. Wow! Așa e bine, îți mai cad, n-are nimic, mușcă-l, bagă-l în gură, cum vrei tu, că le arătăm indonezii. It's very good. Is it? Yes. No, really? Yes. Like really, okay? I like I the like egg it. so much. They are really good. Really good? Yes. Tu, mereka suka, yay, I'm a proud Indonesian. Voi să mai pun aici?
Nice. It's very good. You can hold it lower. Don't need to take it up. Look, Roberto is like... Ah, sufla, nu te arde? Baru selesai masak, dia masuk But mulut begitu. it's not spicy. Are you serious? Yes. Dia bilang kurang pedas. Gimana sih? Ini aku yang udah masukin semua. Ana, is too spicy for you? No, it's okay. Aku nggak bisa makan itu pedasnya di dalam sama sekali tuh. Ada saya kuat. Nah, aku bawa ini juga guys. Dari Indonesia, sambal. You wanna try with this on in or it's enough? It's enough. For Anna it's enough, for Robert wants. But I think better I try with half first. O să spun jumătate prima dată. Okay. Ok, jadi buat Robert saya mau masukin setengah dulu. Karena takut nanti kepedesan, kasihan. Așa? It's okay. It's okay? Oh, It's okay, thanks. Bon appetit, now it's even better the taste. Ya, aku cemplung gitu cabenya. Itu lagi sibuk-sibukin. Dacă vreți, da, ouă e foarte bun, serios, e ca un ou prăjit la fiert. Perkataannya aku gimana cara makan telurnya. Aku bilang ya udah campur aja, tapi enak sekali telurnya. Lekker is plaatje? Ya Anna, bener-bener suka. Robert? It's okay, just... like that dong. What? Masukin lagi, Robert, să nu faci asta doar pentru video. Nu, chiar nu prea simt. Oh. Ini ada salah satu orang Indonesia, guys. Thanks. Oh, tissue. We don't have tissue, but it's okay. Oh, yeah, the tissue is there. It's okay. Let me know if you need tissue, okay? Okay. Luar biasa dong tuh ini Ana. Aku udah masukin setengah cabenya. Robert tambah sambalnya satu lagi yang kecil. Teh Robi panas banget makanannya, baru selesai masak langsung. You like it? Yes. Okay, bon appetit. Thanks. De ce înseamnă Ba, să se strigă femeile acolo. Ba. Și bărbații sunt mas. Cine are subtitre? Despre horror? Fantomele, dacă noi credem în fantome sau nu știu ce experiențe am avut eu acolo. Și ce? Dar și cu ce? Ai văzut vezi fantome sau ceva? Jadi tiba-tiba didengar suara saya dan mau kesini juga mau masuk videonya ya. Bilang halo semua. Apa kabar? Oke, jadi Robert udah selesai makan. Anna udah selesai juga. You're done ya? Oke, dan saya jadi seneng banget karena mereka suka mie Indonesia. Ura! Oke lah, jadi mereka sudah kenyang, sudah suka banget, aku jadi senang sekali. Jadi kita udah dulu ya. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan loncengnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Putea să trăiesc.